S radošću vam predstavljamo novu sezonu Stol za 4. Ove godine naša ekipa putuje na čarobnu farmu, smještenu u očaravajućem okruženju podno planine Ozren, gdje se prirodni resursi spajaju s tradicionalnim vrijednostima. Na ovoj idiličnoj farmi upoznaćemo naše prve učesnike, Edinu, Alena, Azeminu i Samru, koji će koristiti najkvalitetnije svježe proizvode direktno iz prirode, pokazati svoje umjeća i boriti se za mjesto u polufinalu. Avantura počinje! Pozivamo vas da se pridružite našem putovanju kroz prirodu i okusite sve što ova predivna lokacija ima za ponuditi. Dragi moji, dobar vam dan. S radošću vas pozdravljam u novoj sezoni kulinarskog šoua Stol za 4. Nova sezona donosi i niz novosti, a na samom početku ću izdvojiti neke najvažnije. A to je da ćemo u polufinalnim i finalnim emisijama sve večere bodovati uz pomoć našeg stručnog žirija. Dakle, takmičari će davati ocjene, ali konačnu odluku će dati stručni žiri. Osim toga, u sedmičnim emisijama za sve naše učesnike imamo i posebne zadatke koji će doprinijeti izazovu, uzbuđenju u ovim sedmičnim takmičenjima, a svaku večeru, pristup samoj večeri, odabir menija i odnos prema gostima ćemo dodatno bodovati. U novoj sezoni otkrite sve čari emisije Stol za 4. Ova sedmica će biti posebna jer će naši učesnici koristiti svježe i domaće proizvode kako bi njihove večere bile što ukusnije i kako bi ova kulinarska emisija bila prava čarolija. Dama koja će započeti kulinarski šou i naše takmičenje je gospođa Edina Hodžić, u čijem sam već društvu i unatoč ovim vrućinama i izuzetno toplim temperaturama vani, mi smo trenutno u plasteniku. Edina, dobro nam došli. Hvala lijepo, bolje vas našla. Jako sam sretna da je jedna divna dama otvara naše takmičenje i da ćete vi prvi pokazati šta sve znate u kuhinji, naravno koristeći domaće proizvode. Jeste, i meni je također drago surađivati sa vama. Evo, došli smo tu, danas moj meni većina se sastoji od povrća. Pa eto, imamo priliku da uberemo što nam se nalazi u plasteniku. Pa mi smo evo čekali pravi trenutak da kroz našu emisiju predstavimo sve ono što nam priroda pruža, a imamo tu sreću da ove sedmice snimamo u netaknutoj prirodi. Uživamo u bogatstvu domaćih proizvoda, u čistom zraku, a sve ćete to vi dodatno začiniti delicijama koje spremate jedni za drugi. Naravno. Pored Edine, u ovoj sedmici upoznat ćemo i još 3 takmičara, Alena, Azeminu i Samru. Svako od njih će koristeći domaće proizvode predstaviti svoja kulinarska umjeća, podijeliti sa vama recepte koji će vam sigurno biti inspiracija. Svakako da su svi oni jedni drugima konkurencija. Bodove će davati jedni druge, ali vrijedi se dodatno potruditi jer smo, kao što sam već i u uvodu rekla, za sve njih spremili dodatni izazov. Na farmi smo, pa zašto izazov ne bi bio sir? Dakle, Edina, vi i ostali učesnici ćete trebati napraviti još jedno dodatno jelo koristeći sir kao osnovnu namirnicu. Dakle, to može biti neki prilog, nešto po vašoj želji. Meni je drago, ja inače koristim više puta njihove proizvode. Proizvodi se mi se sviđaju i volim inače domaće i tako. Odnedavno u ponudi imaju kravlje proizvode, ono po čemu su poznati jesu upravo ti kozji proizvodi. Recite mi, mislim da tu nema između. Osobe ili vole kozje proizvode ili ne vole. Vi volite, pretpostavljam. Pa volim. Izuzetno su zdrave i nadam se evo da svi učesnici koji će sa nama kuhati ove sedmice da uživaju upravo u tim aromama i u bogatstvu svih vitamina, proteina i minerala koje kozji proizvodi nude. Hoće, naravno. Mislim da nemaju problema s tim. Niko. U kojem jelu će nam najviše preovladati povrće? Hoće li to biti glavno jelo? Pa hoće uglavnom i ima nešto i u predjelu. Odlično. Ovdje već vidim crvenu i zelenu papriku, patliđan. Šta će nam, Edina, još trebati? Imamo ovdje mnogo plastenika koje je šteta ne iskoristiti. Treba će nam jedna žuta paprika da napravimo šarenilo i et paradajz neki, tako. Ubraćemo malo luka. Krompir nam treba? Krompir treba, luk. Krompir obavezno. Jeste, to obavezno, jeste. I tu imamo, krompir je moj, domaći.
idemo se prepustiti čarolijama koje Edina sprema. Dakle, spremna je da pokaže sve ono što zna u kuhinji, ali spremna je da u potpunosti iskoristi sve što priroda nudi. U jelu mi je najvažniji ukus, a naravno i izgled. Čokolada, sama, domaća, sastojak. Ja ne znam sad koji sastojak, ali ja sve volim da koristim. Pa za neku dobru salatu, neko predjelo sa više mesa i tako. Osnovna namirnica je teletina. Nisam spremala nikad rolovanu teletinu, jer se bojim procesa, mislim o takmičenju ovako. Najčudnije jelo mi je bila džandar baklava, nju nisam nikad, baš mi je nekako čudna. A za doručak volim neke juhicu ili namaz, to je to. Desert, malinarka. Za koru je potrebno 4 jaja, 4 kašike šećera, 4 kašike ulja, 4 kašike mlijeka, 1 prašak za pecivo, 4 kašike kakaa, fil, 500 g malina, 4 kašike šećera, 200 ml vode, 1 puding od vanilije, 150 g crne čokolade, ganaš, 140 g crne čokolade, 100 ml slatke pavlake. Od Edine očekujem da nam spremi nešto novo i moderno. S pažljivo odabranim namirnicama iz srca farme naša Edina sprema za ostale takmičare pravu gozbu. No prije nego krenemo sa slanim jelima, Edina će na samom početku zasladiti. Pa jeste. Dakle, počinjemo od torte. Jeste. Je li tako? Jeste. Prednost toga što kuhamo u prirodi jeste, Dino, da se ovdje već čokolada istopila. Ja ne trebam, znači prirodnim putem. Dobro, evo prije nego krenemo sa samim receptom, prije nego nam objasnite kompletan postupak pripreme i kažete nešto više o ovoj torti, još jedna novost u ovoj sezoni je ta da će svi naši takmičari na raspolaganju za pripremu predjela, glavnog jela i deserta imati 2 sata. Edinino vrijeme kreće sad. Dakle, za 2 sata ćemo spremiti 3 jela i odgovoriti na zadatak. Nadamo se. Edina, mnogo sreće vam želim. Ne sumnjam u vaše sposobnosti. Hvala. Ovdje je ključna organizacija. Jest. Evo vidite. Ja ću sad odvojit ću ovo žumonce i bjelonce. Zašto baš malinarka, Dino? Pa eto što je sezona malina, pa eto malo voćne torte te baš sad idu paš uz ljeti na ove vrućine. Čari prirode, evo ga i lišće leti. Miriše nam na jesen. Ovo je bogatstvo prirode i tih domaćih proizvoda o kojima ja volim često govoriti. Dino, vi imate tu sreću da uzgajate i vi svoje domaće proizvode. Jeste, uzgajam. Ja imam bašću, nije nešto velika, ali eto, ono se svašta. Sasvim dovoljno za vaše potrebe. Recite mi, jeste li bili zadovoljni? Kakva je bila godina? Pa eto, malo je sušna. Što se tiče krompira, to je uspjelo baš, čini mi se, kod svakog. Lukovi, crveni i bijeli, eto, povrće od mrkve. Peršu sam 2 puta sijala, znači ni jedan struk nije niko. Neće? Neće, pa neće. Ovdje, ukoliko nam bude trebalo začinsko bilje, imamo sreću da možemo ubrati. Dakle, osvježiti i upotpuniti recepte svježe ubranim začinskim biljem. Jest. Koje će dati posebnu notu svakom jelu.
Evo, malo ćemo mikser. Sad ćemo vidjeti da li je bučan. Nije, možemo komunicirati. Sada ono što malinarku čini posebnom jeste to da je ovo savršen spoj čokolade i maline. Jeste, crna čokolada. Dakle, i biskvitno tijesto će biti, je li tako, čokoladno? Jeste, čokoladno, jeste. Pa većina koriste one kupovne kore, ali meni nije tu kad već imamo domaće proizvode, što da ne. Naravno. Fokus ćemo u ovoj sezoni staviti upravo na to. Voljeli bismo da kroz emisije koje snimamo svi naši takmičari predstave sve ono što vrijedno rade, što uzgajaju, time budu inspiracija nekim drugima, ali evo i da svi naši učesnici uživaju u okusima domaće hrane, domaće kuhinje, da pokažemo koliko toga naša zemlja ima da ponudi, a sada nam je idealno vrijeme za to. Evo 5 minuta nam je Edina tek prošlo. Evo, biskvit je gotov, sad ćemo ga staviti na pečenje. Hoćemo li ponoviti još jednom šta smo sve stavili, ako naši gledatelji imaju ispisan recept? Znači, ja stavim 4 jaja, 4 kašike šećera. Neko ne dijeli bjelance i žemance, ja to preferiram, bude mi prki akor, biskvit. Ide znači 4 kašike mlijeka, 4 ulja, 1 pecivo, 4 kašike kaka. Ovo je, čini mi se, provjeren recept kojim mnoge domaćice koriste. Na kašiku. Jeste, to su te mjere. Ja inače sve radim na kašiku. Pa mnogo je jednostavnije. Jeste. Sada, u ovisnosti o mnogim receptima i o veličini jaja, često je domaćica ta koja treba odlučiti da li je potrebno dodati možda veću količinu brašna. Pa sve zavisi, ja. Ali evo, vi ste to procijenili. Od oka vidite kako gustina je. Evo ovdje možemo pokazati, zaista predivno izgleda. Imamo balončiće, što nam garantuje da će biti fino prhko tijesto. Vazdušasto. Ja se nadam. Inače, tokom ljeta, kakve deserte, slastice prakticirate? Kakve vi volite konzumirati? Nađu li se možda nekad i sladoledi? O, sladoledi obavezno. Sladoledi idu. Pa mogu zamisliti kakva je to čarolija. I kornete ja kupim pa mi unuk dođe, to je njemu drago, ja njemu. Evo ja ti kupla, neš ići u slastičarnu. Ma da. Ili napraviti domaće, evo baš koristeći ove maline. Krupne su, divne. Baci se i to je to. Znači, skoro nam ide na pečenje. Mi ćemo prijeći na fil. Odlično. Dakle, može u rernu koja je već prethodno ugrijana. Prilikom ovog ocjenjivanja presudno će biti ukus hrane. Dakle, kora je u rerni, peče se, a sada spremamo fil. Jeste. Na koji način, Dina? Evo ovdje ja imam 500 grama, znači malina. I mi blago pržimo sa 1-4 kašike šećera. Sad, ko voli slađe... Može dodati više. Ja volim ono malo da je kiselkasto, pa... Pa mislim da je upravo i po tome specifična ova torta. A jest. Svakako imamo veću količinu čokolade. Jeste, ovo sad kad malo se skuha, dodat ćemo 1 puding od vanilije. U tu količinu koju otpusti maline. Imamo tu još malo vode. 200 ml vode. Odlično. Za sve prave sladokusce malinarka je odličan izbor, a Alen, Azemina i Samra definitivno će uživati na samom kraju ove večere degustirajući sočne slojeve maline i prekrasne čokoladne slojeve koje Dina upravo sprema. Evo, dovršavamo pripremu naše torte. Jeste. Jeste li zadovoljni, Dino, kako je ispalo biskvitno tijesto? Pa eto, biskvit malo daj veći, ali nema veze, ja se snađem uvijek. Pa dobro, mislim... Više fila i... Da, obogatit ćemo ga svakako dodatno. Evo, znači sad ćemo jedan dio istrist. Ma maline će to sve da upotpune. Ma sve. Ma možda je sasvim dovoljno. Neka ima više tog fila, samo da nam se dovoljno ohladi. 36 minuta je prošlo i imamo sasvim dovoljno vremena na raspolaganju da Edina spremi pravu gozbu. Jeste.
Podsjećamo dakle da će jedan od 4 ovosedmična učesnika biti dijelom polufinala. Neko hoće. Neko hoće, onaj kome se posreći. Ma jeste. Ali ono što je zasigurno jeste da nas do tada čeka užitak druženja i užitak degustiranja ukusne hrane. Jeste. Autentičnih jela. Ovi su gosti fini, stvarno. Tako da se nadam lijepom druženju. Ja sam sigurna da će biti jako lijepo, ugodno druženje. Imamo tu spoj različitih karaktera, raznih generacija, energija. Sandra nam je tu najmlađa učesnica, ona će nam kuhati u četvrtak posljednja. Ima malu dozu treme, ali dugo do četvrtka, oslobodit ćemo. Pa ja, zato smo je stavili zadnju da proprati malo i mi smo imali svi tremu prvi put, dok ne vidimo kako to ide. I onda nakon prvog snimanja tu se već rodi prijateljstvo. Pa evo vidiš kako sam ja previše poznata. Zaboravite na kamere. Po kuhanju jeste. Javljaju li vam se vaši poznanici, prijatelji, tražeći recepte? Pa Boga mi se javljaju. Najviše mi se javljaju ovako kad odem negdje na to druženja, u grad. A jesi ti ono? Jesam, ja sam ono. Sa obena. Sjećate li se možda koji je vaš recept najviše komplimenata dobio i evo za koji ste možda imali najviše upita? Pa najviše sam kad sam prvi put kuhala, kad sam radila ono otkošteno pile. Da. Do tad nije bilo na obenu, na 100 za 4. Čini mi se da su 2 godine prošle, ili tako, Dino? Ja mislim da jesu. I nije mnogo zahtjevan recept, a evo, izazvao je zaista veliku pa eto, neki su pokušavali, na kraju pile sijeku komada. Nisu uspjeli, jel? Ih treba oštar nož i mnogo strpljenja. Jeste, precizno, malo da se bude, eto. I ljubavi. A mnogo ljubavi Edina je unijela u pripremu ove torte. Jeste. Dovoljno ćemo je ohladiti kako bi bila osvježavajući završetak prve večere na ovoj prekrasnoj farmi, a u nastavku vam donosimo recepte za slana jela. Ono čime će Edinini gosti započeti druženje jeste jedna hladna, osvježavajuća salata. Pogledajte recept, a nakon toga Edina dijeli sa nama i kompletan postupak pripreme. Šarena salata od tjestenine i tune, 300 g tjestenine, pola crvene paprike, pola žute paprike, 1 krastavac, 1 zelena jabuka, 80 g kukuruza, 300 g tunjevine iz konzerve, sos, 1 kašičica senfa, 2 kašike maslinovog ulja, 2 kašike soja sosa, 2 do 3 kašike limunovog soka, 2 kašike majoneze, so i biber. Pa očekujem nešto najbolje, očekujem nešto i novo i tradicionalno. I više nego ugodan početak nove sezone uživamo u predivnom prirodnom ambijentu, u prekrasnim bojama, šarenilu boja, u divnim mirisima. Edina nam je upravo ovdje ubrala svježi bosiljak, isjeckala ga i dodala u kuhanu tjesteninu i ovdje je kompletan prostor zamirisao. Čak i osobe koje su tamo iza kamera malo udaljene osjetile su tu svježinu. Edina, spremate nam jedan lagan uvod u večeru, odnosno vi evo trenutno svojim gostima. Naši gledatelji će odlučiti koga da obraduju jednom ovakvom hladnom osvježavajućom salatom. Dakle, kako bi oni pripremili svoja nepca za glavno jelo. Divan spoj namirnica, nešto svježih, ovo smo jutros brali u plasteniku, dakle crvena, zelena i žuta paprika. Sve je svježe ubrano. Znači ja pravim hladno predjelo, šarenu salatu sa tunjevinom i tjesteninom. Imamo tu raznog povrća, šarenila. Da, što bogatija, to bolja. Ono što je specifično za ovu vašu salatu jeste i to da ćete dodati jednu svoju domaću kiselu jabuku. Jeste, zelenu. Dakle, mnogo svježine, laganih, ali i intenzivnih okusa i aroma naći će se u ovoj salati. Da. Koliko vodite, Dino, računa o tome da vaši obroci budu upravo zdravi i uravnoteženi? Pa eto, kako kad, nekad se opustim, nekad malo više vodim račun, ali nekad se baš opustim,
zadovolji dušu. Ma da, tradicionalna jela ta koja nas možda više vuku na tu stranu da pojedemo nešto nezdravo. Pa jest. Ali evo jedna ovakva ljetna, lagana salata zaista može biti i zaseban obrok. Pa jest. Mi ćemo je danas služiti jesti. Salata ima tjesteninu tu, to je... Kako da ne? Meni sita, ne znam. Fino. Komadiće komadiće ribe. Tunjevine, da. Jest. Kasnije ćemo napraviti jedan divan sos, osvježavajući sos, maslinovo ulje, sok od limuna. Soja sos, ide jogurt, ide majoneza, sen, kečap, so, biber, eto. Imamo tu i kukuruz, šećerac, on ide u povrće. Odličan spoj. Ljubitelji ste salata? Pa jesam. One su nekako meni ljeti i lagane. Jest. Nisu sito je tu meni, ne znam svakako ko. Koja je najneobičnija salata koju ste probali? Je li postoji nešto zanimljivo da vam je ostalo u sjećanju? Neki spoj? Pa juj, ne znam. Možda slatkih okusa? Sad ne znam, pravila sam one Isusa s susamom, sa piletinom. Pravila sam mimozu. Mimoza mi je nekako ostala Da, sjećam se, u okviru takmičenja ste spremali mimozu. Ja zaista je lijepo izgledala. Jest, u obliku je torte bila. I dobili ste mnogo komplimenata. Jesam. I tada je bilo toplo i odlično je prijala. Bila je savršeno osvježenje za ostale dame. Ali je bio bazen iza. Jes. Potpun ugođaj. A evo ovdje na farmi, ja sam rekla, ono što bi upotpunilo ovaj savršen ambijent, dakle, oni se nalaze na površini od 50 hektara, imaju igrališta za djecu, sportska igrališta, terene, mnoštvo domaćih proizvoda, od mliječnih proizvoda do meda, raznih džemova, sokova i ono što nedostaje jeste bazen. Evo, kažu da već sljedeće godine imaju u planu i taj dio da pokriju, dakle, imat će priliku svi posjetitelji da se raslade i da uživaju potpuno. Možda i tad budu u finalu tu, ja. Da, evo možda. Ko bude. Upravo tako. Možda će se okupat. Da proslavimo. Iz sezone u sezonu najavljujemo taj skok pobjednice u bazen. Do sada nijedna nije proslavila na taj način. Pa nije pravo pobjedila. Da li biste vi skočili? Bi. Pa treba proslaviti. Svi smo mi pobjednici. Ma svakako. Ono što bih ja zaista posebno voljela u ovoj sezoni jeste upravo to da ovakve lijepe priče dijelimo, da svim osobama koje imaju nešto to svoje prirodno domaće čemu posvete vrijeme i pažnju, ukoliko im je potrebna pomoć da dođu do većeg broja kupaca, da se svakako jave i da evo kroz našu emisiju imaju priliku upravo to i učiniti. Dakle, domaćinstva, gazdinstva koja se bave da li stočarstvom, da li poljoprivredom. Dobro, došli za reklamu. Jeste, odličan vid promocije, a mi volimo koristiti svježe domaće proizvode za pripremu večera i zaista ne može se mjeriti kvalitet. Dino, spomenuli smo to polufinale. Ono što će biti zanimljivo u novoj sezoni također je to da ćemo moći putovati i van granica Bosne i Hercegovine. Dakle, još jedno osvježenje, jedna novost. Super. Jer smo imali prijava iz susjedne nam Srbije, iz Crne Gore, sa Kosova. Pa se nadamo da je još uvijek ostao interes i da će se svi naši zainteresovani učesnici javiti, da ćemo putovati malo dalje, pa možda i sa našim učesnicima iz Sarajeva. Možda. Lijepo je tu sve. Svakako. Uvijek ima, hrana je zapravo ta koja nas spoji, uvijek je tu niz tema koje možemo pokrenuti i mnogo toga što se razlikuje u mjestima. Ovo mi je soja sos. Dakle, majonez, senf, kečap, soja sos. Jogurt. Neko ne stavlja jogurt. Stavimo limunov sok. Jogurt evo malo da ublaži.
Skoro je gotov i sos koji će dodatno osvježiti i obogatiti hladnu salatu koju će Edina servirati kao prvo jelo u ovoj sezoni. Dakle, divan spoj. Edina, ono što vas želim pitati jeste da li ste možda probali koristiti neku drugu vrstu tjestenine prilikom pripreme ove salate? Ili ovu birate? Pa većina biram ovu spiralnu, pa koristim i one ostale. Nekako mi ovo volim da koristim i onu u bojama isto, ali u bojama ono. Jeste, ona je također jako lijepa. A recite mi, jeste li možda imali priliku probati napraviti svoju domaću tjesteninu? Tu nisam još. Ne, još uvijek. Nisam još. A možda s vremenom. Jednostavno, jako jednostavno. A sada su nam dostupne i te mašinice koje olakšaju. Nekada su to naše domaćice, nane, mame, ručno razvijale, sušile, a sada imamo te mašine koje sve olakšaju. Evo predivno, al dente skuhana tjestenina. Dakle, 40 minuta imamo do kraja. Krompir nam je već spreman. Edina je u samom uvodu u našu emisiju razgovor spomenula da je izuzetno zadovoljna kako je krompir rodio ove godine. Jes Boga. I luk. Luk je crveni. Upravo te dvije namirnice će nam biti ključne, mogu tako i reći, u pripremi našeg glavnog jela. Dakle, jedan neobičan rolat. Malo moderni. Biće u glavnoj ulozi, da. Jest. Kod Edine uvijek spoj tradicije i modernih jela. Jeste. Evo ovdje vidite bogatstvo mirisa i ukusa, šarenilo. Hoćemo li, Edina, odmah dodavati i tunjevinu ili ćete nju kasnije? Ja samo da malo ovu, pa sad ću joj tu dodati. Ja sam Edinu zamolila da to bude ova prozirna zdjelica koja možda i nije baš na oko toliko lijepa kao ona koju ste planirali koristiti, ali nam je poželjno da imamo ovakve prozirne zdjelice kako bi naši gledatelji mogli vidjeti jeste sve te boje i smjesu koja se nalazi unutra. Eto. Još se da prohlodi dok mi spremimo glavno. Ma divno, odličan uvod u glavno jelo. Dragi gledatelji, pogledajte koji recept Edina sprema za svoje goste. Glavno jelo, krompir i piletina na neobičan način, 5 srednjih krompira, 3 jaja, 1 crvena paprika, glavica crvenog luka, list peršuna, 2 kašike brašna, 1 kašičica soli, pola kašičice bibera, fil, 300 grama pilećih prsa, glavica crvenog luka, 2 crvene i 2 zelene paprike, 2 čehna bijelog luka, 20 grama tvrdog sira, so, biber, crvena mljevena paprika, dodatno 100 grama tvrdog sira, peršun. Od današnje domaćice Edine očekujem da će napraviti prvenstveno neko domaće jelo koje će biti na stolu, zatim neki tradicionalni slatkiš, a predjelo vjerovatno da će biti nešto zanimljivo za nas. Nova sezona je očito donijela uzbuđenje, još samo 20 minuta do kraja, a imamo pripremiti glavno jelo i odgovoriti na zadatak. Sada u okviru glavnog jela Edina nam donosi iznenađujuće lijepu kombinaciju, dakle jedna inovacija, namirnice koje jako često koristimo, krompir i piletina, ali na nešto inovativniji način. Edina, ja sam spomenula da će to biti jedan zanimljiv rolat. Jeste. Koristit ćemo vaš mladi krompir, ovdje imamo i luk. Peršun također. Glavica luka, rendan, znači krompir. Ja sam malo išla na spoj tradicije i moderno. I novo komponovano. Jeste, jako lijepo. Pa da nešto spojimo. Ovdje imamo opet šarenilo boja. Ovdje znači imam jedno 5-6 krompira, kako hoćete. Sad ću da stavim 3 jaja. Hoćemo li stići, Edina, za 20 minuta? Ja mislim da hoćemo. Dobro, dok vi budete degustirali predjelo, glavno jelo će biti u revni, može se dovršiti. Šta ste odlučili da bude odgovor na naš izazov? Šta napraviti od sira? Hoće li to biti neke sirne kuglice, neki umak, možda grilovani sir? Pa možda na grill malo da... Možda nam je to najjednostavnije, najbrže, s obzirom da smo evo baš u škripcu sa vremenom. Jesmo. Evo znači malo soli. Dobro, mijenjali smo malo i lokacije, primijetili su to naši gledatelji. Izuzetno toplo vrijeme danas, ali nećemo se žaliti. Volimo dok je ovako, neće nam još dugo biti toplo. Poželjet ćemo vrlo brzo
tople dane. Ja ću Edina samo promiješati ovo da vam ne zagori. Može. I ja ću znači ovu. Na koji način Edina spremamo? Tu ide znači dinsta se luk, ide 500 grama filea, ide crvena paprika, zelena paprika, paradajz, šta god volite da ubacite, bijeli luk. Tu idemo onda znači Ovo će nam biti fil. To je fil. Kad se rolat ispeče, siječemo ga na šnite i pravimo ko mali rolatić. Jeste li isprobali? Ukrasimo ga sirom i peršunom. Jesam. I? Pa dobar je. Kakvi su bili komentari vaših ukućana? Pa komentar moj samo moj muž, zato što smo sami bili tada. Šta je on rekao? Pa sviđa mu. Sviđa, odlično. Evo ga, proizvodi koji smo jutros brale u plastenicima, vrijedilo je Edina. Bilo je izuzetno toplo. I baš smo u pogrešno vrijeme, oko 12 sati kada je najtoplije. Mi smo brale svježe paprike, paradajz i patliđane. I evo vrijedilo je, sada imamo ovako lijepe boje u tavi. A da je vrijedilo, svjedočit će i vaši gosti. A ja se nadam da će trud vrijediti, jel? Meni je ovo nešto najljepše, kada ovako ugledam. Šarenilo ili? Jeste, pa sve šarenilo i domaće proizvode. Zdravlje na tanjiru. Ukus na tanjiru. Ma da. Čim ima više povrća, odmah je ukusnije. I bijeli luk. Jeste li odlučili kako rezati rolat, kako ćete ga servirati? Pa pravit ću mali rolnice, pa ću napraviti presjek. Malo ukoso? Ja, pravit ću malo neki umak, malo kopra, malo majoneze i malo kiseli pavlak i tako. I možda pored upravo servirati taj odgovor na zadatak, grilovani sir. Može i to. Odlično, dakle ovo se još kratko proprži. Sireve, je li dodajemo ovdje ili ćemo povrh? Kad budemo filovali, mi ćemo dodati sir. Evo, dragi gledatelji, odlična ideja. Ukoliko nemate dovoljno vremena, želite jedan zdrav, ukusan, brz, a izuzetno osvježavajući recept koji će zaista obogatiti vaše nepce, osvježiti ga, onda je sigurno ovo jedan recept koji će vam koristiti i mislim da će sve generacije uživati u jednom ovakvom bogatstvu ukusa. Mi za kraj još donosimo odgovor na naš zadatak. Dakle, pogledajte šta je Edina odlučila spremiti koristeći sir kao osnovnu namirnicu. Kad se vrijedne ruke slože, sve se može. Privodimo kraju pripremu prve večere u novoj sezoni. Edina će odgovoriti na naš zadatak. Ono što je dobro jeste da ovo jelo koje nam Edina upravo sprema može biti servirano kao idealno predjelo za određeni obrok. Ovo će biti uvod u večeru. Dakle, pravimo bagete, zapeći ćemo kratko. Hoćemo li ovaj? Kozji sir. Hoćemo kozji sir. Svježi kozji sir, samo ga, dakle, kratko grilovati. Jeste. Prethodno smo svaki od ovih bageta malo osvježili bijelim lukom. Nismo baš sve, evo sad ćemo dodatno, Dina, ako vam bude trebalo. I po 2 za svakog od učesnika. Pogledajte ovo bogatstvo sjemenki. Evo, idealno, praktično, brzo i izuzetno aromatično predjelo ili uvod u vašu večeru. Dakle, dok gosti čekaju jela koja ćete im servirati, ovo može biti nešto što će im izuzetno prijati, da se počaste, da onako napravite uvod u večeru. Jeste.
Uz hladno. Slobodno malo deblje, Dino. Uz moje hladno, jel, predjelo da serviramo. Ići će odlično, da. I bosiljak ćemo koristiti u ovom receptu kako bi bio dobra poveznica i uvod u to predjelo gdje također bosiljak daje svoju notu. Da ne kažem dominira. Idealna bi nam bila tava, grill tava, ali evo mi u skladu sa okolnostima se i prilagođavamo. 5 minuta do kraja. Stići ćemo. Pogledajte kako je divno zamirisalo. Ja. I mislim da je ovo idealno i vrijeme. Odmah ovako tople da ih serviramo vašim gostima. Evo ja ću još malo bijelog luka i na ove preostale. Da i ove, hajde. Namazati. I dakle na taj način. Nakon toga skidamo bagete i kratko ćemo samo ovaj divni kozji sir koji je izuzetno zdrav. Sve osobe koje imaju zdravstvenih problema i žele ojačati svoj imunitet, sigurno da su se susrele sa tim savjetom liječnika gdje savjetuju konzumaciju kozjih proizvoda. Bilo da je to mlijeko, surutka, jogurt, sir. Dakle, izuzetno bogato proteinima, vitaminima, mineralima, niskokalorično. Ne sadrži mnogo masnoće. Ima malo jači šmek, ali svi pravi gurmani kažu da je to potpun užitak. Ma gurmanu je sve užitak. Jest. Dobro, osobe koje cijene kvalitet proizvoda, kozji sir i kozji proizvodi sigurno da su na vodećoj listi. Ovo je gotovo, mislim. Divne večeri se mogu provesti. Svi su oni. Evo pogledajte kako je divno. Meni je uvijek žao i to govorim, voljela bih da dođe vrijeme kada bi naši gledalci mogli osjetiti mirise koji se šire u kuhinjama tokom snimanja. Ja sam pošla reći za miris. Zamislite još kada kasnije stavimo i malo bosiljke i maslinovog ulja. Evo dašak Mediterana u podnožju Ozrena. Edina, hvala vam najljepša. Dakle, ostavit ćemo vas da dovršite ovo vaše uvodno jelo, odgovor na naš zadatak za koji lično smatram da je odličan. Gosti će naravno iznijeti svoja mišljenja i vidjet ćemo kako će oni reagovati, s obzirom da će odmah u startu znati da i njih čeka isto, ali oni su u prednosti. Imaju više vremena da razmisle šta bi oni mogli spremiti ostalim gostima. Boga mi jesu. Nadam se da će to uzeti u obzir. Edina se odlično snašla. I evo, nakon bageta, samo ćemo kratko na tavi srećom, kamo sreće da imamo grill tavu, propržiti i naš domaći sir, obogatiti maslinovim uljem i bosiljkom i to će biti uvod u prvu večeru nove sezone. Uživajte i svakako budite uz nas. Dok Edina sprema svoju večeru, možemo vidjeti kako vješto kombinuje jednostavne, ali ukusne sastojke. Uz pažljivo birane začine i domaće namirnice, trudi se da svaki dio obroka bude savršeno izbalansiran. S posebnom pažnjom priprema rolat od krompira i mesa, dok se desert, torta malinarka, lagano hladi i čeka svoj red za degustaciju. Da li će njena kreativnost i posvećenost biti dovoljni da oduševi goste? Svaka sekunda je ključna dok kuhinski tajmer otkucava kraj. Hoće li njena odlučnost i brza akcija sa izazovom donijeti uspjeh ili će vremenski pritisak ostaviti trag na njenom rezultatu? Edina je uspjela završiti svoje kuhanje tek u posljednjem trenutku, doslovno se boreći s vremenom kao s nepredvidivim protivnikom. Uz napetost koja je rasla kako se sad približavao kraju, njena borba za završavanje jela dodala je dramatičnu notu večeri. Edina je pripremila jela koja obećavaju nezaboravno gastronomsko iskustvo. Za početak gosti će uživati u šarenoj salati od tjestenine i sočnih komadića tune, što joj daje bogat i pun okus. Dodatak svježeg povrća dodaje živopisne boje i hrskavost svakom zalogaju, čineći ovo jelo savršenim spojem. Dobro mi došli moji gosti na moju večeru, ručak, šta je? Evo ja sam vam pripremila hladno predjelo, šarenu salatu sa tunom i sa tjesteninom, ima tu raznog povrća. Ovo u sredini vam je izazov da znate da vas sve očekuje. Tu vam je kozji sir, pa bujno probajte
Ja se nadam da se sviđa. Trudila sam se vruće, ali eto izdržali smo sve. Boga mi je se potrudila. Izvoli. Pa ćemo vidjeti sad šta si nam spremila. Šta prvo preporučujete? Da li da uzmemo izazov ili da uzmemo salat? Pa Salat. izazov. Jel da je bolje izazov? Ma da. Ajde, još što će. Ajde. Da nas izazove sve. Ja sam se snašla na ovaj način, pa sad. Vi imate duše i vremena više za razmišljati. Ja neću moći spavat, Boga. A tek ja. Ha, pa da razmišljam. Dobro, sam je prvi put. Ali Da jes dobro. razmišlja sve. Jes A Boga, dobro, jes jel da Boga, ga je? jes Boga. Dobro se izazvala, Boga mi lijepo napravila. Hvala. Ovo nisam do sad jela, ali je stvarno ukusno. Eto, to je kozji sir. Neko možda ne voli, a meni ne smita baš. I ne osjeti Ništa se ne razlikuje, da li je kozi, da li je kravi, ovči, nije Ja bitno. sam kad sam malo grilovala na tavi. Ali je super. Može salata isto, samo. Moram Dino ti reći da je ovo bio, prvenstveno sam kad sam prijavio se da sam ovo htio praviti. Aha. Ali predomislio sam se, rekao, možda vam rekao neće biti nešto novo i izazovno, pa zato nisam, ali evo, hvala Bogu, ti si napravila i drago mi da ću ovo jesti večeras. Meni je drago što se predomislio, jer vidiš šta bi ja sad radila s tim. Valjalo bi ti pohovat, Boga mi. Biće i pohova onog. Ja šta ću, moram. Ajde sad malo neka, salatice predjela da Daj vidimo, malo probaj taj. da ne ostanemo na ovom izazovu. I u nju možete ubaciti šta vam srce želi od povrća. Glavno jelo donosi krompir i piletinu na neobičan način, gdje klasične namirnice dobijaju novi, iznenađujući obrt. Pogledajmo reakcije. Ovaj slijed kombinuje poznate okuse sa kreativnim obratom, stvarajući harmoniju u tanjiru. Evo, gosti, došli smo do mog glavnog jela. Ja sam vam spojila tradiciju i malo moderno. Pa bujrum, probajte. Ako vas interesuje, ako vam se sviđa, pitajte, tu smo. Izgleda lijepo. Ja, Edina, ne sumnjam u tebe i tvoje specijalitete. Ni malo. Imali smo možda- priliku da probamo. Ja. Više Možda nekad puta. griješimo, jel? Pa Svi dobro. pogriješimo. Ovo je krompir, jel tako? Ovo je rendani krompir, A ovaj miks ovdje sa, a unutra je file pileći i luk i paprika, Aha, aha. paradajz. djelujem jako lijepo, sad ćemo vidjeti kako je ukus. A ovo se narendra krompir, stavi se jaje i brašno i ispeče se pa se pravi kurolat. A ovaj umak. A umak je kiselo vrhnje, malo majneze i koparu, krastavca narendano, eto. Čisto da malo razblažimo. Ali dobro je ispalo. Jes, hvala. Nije spalo. Jes, Boga. Super je, super. Samo malo povruć, oprži se jo. Slađani okus kreme i blaga kiselost malina stvaraju savršen balans, čineći svaki zalogaj čistim uživanjem. Malinarka je lagan, ali ukusan desert koji savršeno zaokružuje ovu elegantnu večeru. Evo, ovo vam je moj desert. Evo, kao što vidite, malo se ruši. To je zbog vremena, znate da se mora svaka torta duže hladiti. Jeste. 2 sata nije dovoljno. Pa probajte, ja se nadam da će vam se ukus vidjeti. Izgleda lijepo. Boje su lijepe, jesu. Jesu. Jes, ova crvena i roza, pravo lijepo, nije ovo, jes, lijepo. Da li se ti umorila? Boga mi jesam. Haman se stari. U godine Nisam se ulazi. dosta umorila ovako, ili ovo baš vrijeme vruće. Ja mislim da je vrućina utjecala. A čime se baviš, Dino? Inače. Ja se bavim svačim. Ne radim u firmu. Dobro. Ja šijem. Ja vezam. Imam unuke, čuvam unuke, igram se s njima. A to je jedan lijep život. Pa još lijep. Znači, Muža otpratim na poslu, ujutru mu stane napravi kafu. Doduše ne ispratim ga, on zatvori vrata. Ne bi izlazila. ne treba svaki put ga isprati. Ajde. Ali kafu obavezno pravi, dok on tamo kupatilo, ja tu
Ja pripremim, eto. Osvježavajući je kolač. On jestino jest. Nije presladak, taman onako kiselka slijep. Meni je baš krivo što ovako ispada, ali eto. Kako se Edinina večera bliži kraju, pripremamo se za prve ocjene. Ocjenu koju smatram da je Edina zaslužila večeras je 9. I jedini razlog, kažem, je bio to što je glavno jelo bilo malo više slano. Sve ostalo je bilo urađeno na vrhunskom nivou i sasvim lijepo i ukusno za, kažem, moje nerce. Moja ocjena za Edinu večeru je čista 10 i zaista sam uživala u svakom zalogaju. Od predjela, glavnog jela, 10 i izazova, sve mi se svidjelo, nikakve primjedbe nemam i moja je ocjena za Edinu 10. Edina je osvojila 29 bodova za svoju večeru, čime je postavila visoke standarde za naredne takmičare. Spretne ruke naše Edine dokazala su da se u 2 sata pripreme mogu spremiti izuzetno ukusna, zanimljiva jela koja, evo, po komentarima ostalih takmičara su možda i nadmašila očekivanja. Edina, je li bilo dovoljno 2 sata? Pa jeste, dovoljno. I meni bilo, eto, malo nas je ovo većina zafrkavala, ali ja sam uživala ipak. Užitak dobre hrane u novoj sezoni Stola za 4. Dragi gledatelji, vidjeli ste kako je izgledalo prvo izdanje naše emisije nove sezone. Svakako budite uz nas i sutra, kada nas očekuje avantura sa Alenom. Kakve recepte je odlučio spremati damama i u kakvu avanturu će vas upustiti, pratite od 17:50. Do tada budite uz OBN. Lijep pozdrav!